n'abarwanyi ba FC M23 kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 16 Gashyantare biriwe mu bikorwa bitandukanye byahariya mu mujyi wa Bukavu aho bafashe ibice bitandukanye bigize uyu mujyi, ariko kandi nabwo byarekeye aho ngaho bakomeje ibikorwa byo gusukura uyu mujyi kuri ubu ngubu wari wuzuyemo amabandi za Wazalendo, ingabo z'u Burundi za FDL n'abandi benshi. Twiriwe tubabona bahitamo kumanika amaboko bakishyikiriza igisirikare cya M23 nyuma y'uko rero bamaze kwigarurira uyu mujyi nk'ibisanzwe. Bashyize hanze itangazo n'ubundi barongera guteguza Tshisekedi ko natemera ibiganiro barerekeza i Kinshasa. Iryo tangazo raribonaho imbere yawe, tugiye kuritereramo amaso 5/5. Rebo hasi handitse subscribe, na amakuru menshi tugenda tukugezaho kandi umunota ku wundi, bityo rero yose uzajya uwa mbere mu kuyabonera ku gihe. Reka tudatinze turebere hamwe icyo Colonel Nanga yongeye kwibutsa abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Batangiye bagira bati ihuriro Alliance Fleuve Congo, abaturage bashyize hamwe bafite agaciro kandi bateye imbere. Itangazo ry'umwaka wa 2025 ku itariki ya 16 Gashyantare. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 riramenyesha amahanga n'abaturage bo mu gihugu imbere ko kubera akaduruvayo, umutekano muke, ubwicanyi n'ubusahuzi byatewe no gutsindwa kw'ingabo za FARDC, FDNB, izo n'ingabo z'u Burundi, FDLR nabo bafatanyije, hafashwe icyemezo cyo gufasha abaturage b'i Bukavu baratabarwa. Umujyi wari warasizwe n'amashitani y'i Kinshasa. Guhera mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 16 Gashyantare 2025, ingabo zacu zatangiye kugarura umutekano ku baturage no ku mitungo yabo, kandi rwose abaturage batwakiriye neza, banakira uwo mutekano tugiye kubacungira mu byishimo bidasanzwe. Turongera rero gusaba ibiganiro byimbitse kandi by'ukuri n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo hagire igikorwa mu gushakira umuzi w'ikibazo ndetse no gushyiraho amahoro arambye mu gihugu cyacu. AFC M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo irasaba imiryango ya politiki n'iy'imibereho myiza y'imbere mu gihugu ndetse n'iyo mu mahanga yose rero ihanganye n'ubutegetsi butemewe bwa Kinshasa kwifatanya natwe muri uru rugamba rwo guhindura burundu imiyoborere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba rero FARDC nabo bafatanyije mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, nabo bareka intambara yabo bakemera ko batsinzwe, hazaboneka imibereho ikwiye yo gushyiraho agahenge kakabimburira rwose amahoro arambye, kubana mu mahoro no kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 ifite uburenganzira bwo kurinda no gukomeza kurengera abaturage b'inzirakarengane n'utundi duce twose tarigarura ndetse naho yigaruriye, kugira ngo barindwe ubugizi bwa nabi bw'ubutegetsi bw'i Kinshasa nabo bafatanyije. Bikorewe Igoma kwa 16 Gashyantare 2025. Alliance Fleuve Congo, umuvugizi w'uyu mutwe mu bya politiki Lawrence Kanyuka nawe washyize umukono kuri iri tangazo. N'ubundi nk'ibisanzwe risoza bagira bati mugire ubushishozi, mwirinde ibihuha n'amakuru y'ibinyoma akomeje kugenda acurwa na leta ya Kinshasa. Nguko rero uko byifashe, bivuze ko mu buryo budasubirwaho umujyi wa Bukavu wamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Barongera gusaba ibiganiro ubutegetsi bw'i Kinshasa niba itabyemeye gahunda no gukomeza n'ubundi berekeza muri uwo murwa mukuru nk'uko babisezeranije abaturage, ndetse ashyigikirwa na video bagiye batwoherereza igaragaza aba barwanyi bajya ku byicaro by'ubutegetsi ndetse n'ahari meri cyangwa se icyicaro cy'umujyi wa Bukavu. Byagaragaraga ko aba barwanyi ari bo bahari. Gusa icyo twaje kumenya mu gitondo kare twabyutse, hari amakuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko abarwanyi ba M23 baba basohotse mu mujyi wa Bukavu bakagenda ndetse bagasiga n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko aho bwaje gukera naho twagereye ku mupaka nabo twavugishije batubwiye bati oya, abarwanyi turimo turababona hano ba M23 aho dutuye mu mujyi.
Hanyuma rero aho ku ruhande rw'u Rwanda naho vyifashe gute? Hari amasasu yumvikana, bimeze bite? Ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu haratuje, uretse ku mupaka wa Rusizi ya kabiri higeze kumvikana urusaku rw'amasasu. Uyu mupaka wa Rusizi ya kabiri uteganye neza n'ikigo cya gisirikare cy'intara, twakwita cy'intara ya Kivu y'Epfo, nk'icyicaro gifatwa, kuko ni Bukavu nifatwa nk'icyicaro ubundi cya komanda cyangwa se umugaba w'ingabo uyoboye akarere ka gatatu, akarere ka 33 k'igisirikare ku ruhande rwa Kongo. Icyo kigo rero cya gisirikare niho higeze kumvikana amasasu aharasirwa, ndetse hari n'amasasu amwe yaguye ku ruhande rw'u Rwanda nubwo ntawe yakomerekeje. Aha rero hagaragaye inzego z'umutekano zakajije umutekano, hagaragara ko aha ku Rusizi rwa kabiri cyangwa ku mupaka wa Rusizi ya kabiri hari n'ibimodoka by'intambara n'umubare w'abasirikare bigaragara ko wongerewe, hakajijwe umutekano. Nicyo navuga ku ruhande rw'u Rwanda cyagaragaye ku bijyanye n'umutekano, cyangwa se no kuba hari amasasu yaba yumvikanye arasirwa hakurya cyangwa se araswa ku ruhande rw'u Rwanda. Uretse ku mipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri, ahandi vyifashe gute muri rusange? Amakuru twamenye Diane nuko nakwibutsa abakurikije ijwi rya Amerika yuko aka karere ka Rusizi gafite imipaka izwi, cyangwa se imipaka yambukirwaho igera kuri 3 gahana n'iyi ntara ya Kivu y'Epfo. Harimo imipaka 2 ikora ku mujyi wa Bukavu, ariyo Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri, ariko hari n'umupaka wa Bugarama Kamanyora wo uhuza Rusizi n'umujyi muto wa Kamanyora ku ruhande rwa Bugarama. Uwo mupaka rero wo kugeza ubu amakuru twamenye nuko ntabwo ucunzwe n'abarwanyi ba M23, nta nubwo barahigarurira, ahubwo haracyari mu maboko ya guverinoma ya Kongo n'igisirikare cya leta, kuko ho haracyacunzwe n'inzego zishinzwe umutekano za leta ya Kongo. Kugeza ubu ngubu niyo makuru ahari Diane. Themistocle Mutijima, urakoze cyane kuri no nkuru, ubandanye ubikurikiranira na hagufi, hama turongera amakuru yo mu gitondo. Murakoze cyane Diane. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Amakuru yacu tuyabandanirize mu Burundi. Bwirukanye muri ino ndwi Sibyl Lawson Marriott aserukira ishami rya ONU ryitaho ibiribwa ku isi PAM, na Sarah Nguyen yatwara igisata c'umutekano muri iryo shirahamwe. Abo bategetsi uko ari babiri bakinjuye kuwa gatanu inyuma yaho leta